Bakit da rin kaya katamong matenak ang kabalen? Ing talento da rin kapampangan king karelang krisotan performance kem baraptasan championship ning Kanto Kultura ning Cultural Center of the Philippines o CCP. Mera pati ni king Rizal Park Open Air Auditorium kay Manila anyang Sabado, April 6. Mibat-batan lamber sureng poeta laureado ari Francisco Ginto ning Makabebe at Sergio Kalayag ning Bamban. Migsilbine man lakandiwa ing prinsipe ning Parnaso ay Romeo Rodriguez ning San Fernando. Migipamagatiang karelang krisotan as sukat la o sukat makyalam dempe ngari karen talasawad ang anak. Ing krisotan ning Kapampangan version na ning Balagtasan, ape sikata ng Juan Crisostomo Soto ning Bacolor. Ibye ko ning paksa aso adapat dang pilaban. Sukat lao sukat ding pengariban makyalam karing talasawang anak mi bukod na. Pengaring malugod at bitmong ganaka, ding anak dang sinta parati dong yapa. Nung mibubungil la, tane mamayapa, alalang patubot mamya limbawa. Huling ang Buddha, amponging nasa, tagalandong yaptas, king malagong kalma. Katuliran mo watas. Puros baluktot ngan. Alangan keng tema, ingke kang sasabihan. Impamakiramda, ingka kung amanuan keng pabibiye-biyeda, aduang miyaptasan. Uling ating matuang sakim at lamaran. Swerduning anak na, burino yang talan. Dapat makiram. Ing meto nga matuwa, ing layunan ning krisotan munye kayong katuliran at may panasakitan. Ban kanita mitok nangya at ing gulo aywasan ing kana kung atol yang kekong pakiramdaman. Mera pati ang baraptasan bang pagmasasyan ing kadinala na banwa na ning pangagawanan ning Balagtasan. Paralan niya rin nini, bang mas maging yang ing may sabing poetic debate uling ginamit lang rap deng mikyabe. Kayabe da rin poeta laureado rin magpawesya kay ngaliwa pang reyon king bangsa. Ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.